Mix martial art melawan Ainam ya kajela dengan por dengan kalian kesiu ni Pdiang subha ya coach kapten buat chorus Pemlat Daniel Damlong melawan Ra Ban Aimin Sim yu urang Yakura Mixed Martial Arts kejela ba Daniel Damlong uban Naribhoy District ubalawan Rana mi kejela Meghalaya da kabayo ra ya kata kamaksiar ni ka gold medal na kalumpong National Mixed Martial Arts Championship arjar arpuar kabelalong hakalaipaw tarik unaylor hadu artarik Risau ha Hyderabad Telangana. Ka KSU North Castles District bat kanong po circle mentakas ngi kan tarik Risau kalapan kop Burom yu ni urang Yakura ka Mixed Martial Arts ringkat yu coach ba Chorus Marwin ha Indo Stadium nong po. Uniu samla ulalong uway ni kirang Yakura ka jela ubala mi kamat nakaslem Ground and Pound Mixed Martial Arts Gym Ripoy District. Uba Chorus Marwin ubade u coach ka Ground and Pound Gym ulong bahagate kalumpong Yakura Mixed Martial Arts lawan bani shiminta hadu unrius paangut haki kerdan beper kat bana Meghalaya lalit ban mi kamat dasan ngut kinong ilekay. Usamla Daniel Damlong ulayo ban kode katak maksiar hak kerdan light heavyweight division hadin bulala ban pelim ya Vikas Yadav ubana Orissa. Song sa Marngar nga sedang lekai mixed martial arts nadu senam arajar kanyo bentar ngadang lekai ala sedam kai bentar ngale sing jing bentar Hyderabad ngala yu gold medal fight jangan ngale kai apo instingi ground on pound na bala pen na jimrengi arajar katang sim participate itu dan nongta na Pdiang la lekai Mumbai ro la lekai ngapuni payo lekai tama penting hap cancel ki fight balong injury balong itu penting track yo opponent